ole chi bai vek ule April ni khat khan post kan siama chuta chuan Delia shipui darna Muslim pun khomna mizowan kalve emni tikha kan post kha ani a khathil kan lo post to awang khanin asoi fia na hi kan post nge ngain alanga tuna hianin kan lo post anga titileng vela le social media lama Mizoram atanga kal anum ve anga alan thute mizo mingei te polan thute kan soya mase mizo kal anomarin amlo thule mizo phone number mang namdangan kalani theidante Delia mizo omte anve wa nalama Nizamuddin vela phone tower signal anman ve wanga Mizoram mingron lang ve ani theidante kan soi kha ania kan rin dan chu alo dik thokhat via wani ti anulama newsa kan mu atangin achiang ta ani tichuanin hei kan channel hi kan video te hi min lo like saka min lo share sak turin kan som chewa in lo like hianin video te hi in en du ani ti en mu no min ti ngai no min ti ani ti te abeng war thla ka ni in ti ti te kha kan lo se thei dona tin en tu in tam hianin athara siam le zel na tura po phur na te min pe a tin subscribe in tam hianin he channel la kal zel tura tam takin min puya mi tam takin min hlut sakani ti kan ret khan phur na min pe a chuwang chon like te share te subscribe te a view te po khatiang kha min lo ti sak zel turin kan som chewani he tapliki jamatin khom pui hi apoi khop maya tuna hen India rama ave mu chho to za chu sangli jasari somsari pariat ani line tapliki jamat markas kai noya tanga veza chinchia to chu sangkhajali somli panga anni a India ram puma veza ta tanga 30% lai anni chu ole khatia video kan lo siam to awang khanin ati chen na han siam le lo a tha in a hriata hein khom puya hian mizowan kalve lo ti achianga Mizoram atanga kalpo anom me lo ni in alangani khathil kha Mizoram police ten chui zui ngal char chara thubel chian dol lo the dar tu po an man thu an chu hialani kha hemi chung changa hian thu chu voi ni lai an lo nei to a chungte chu nakina kan en howanga chumi ma chuanin kha kan video a comment pakhat Delia mizo ina ron comment na kha poimo khop mai kha lo chiar donila jeri chuana hianin aron commenta hetiang hianin video lo en tu ten he comment hi lo chiar sham te u video siam to hian a ulukina film kur le ti ashiata alomom hle mai voin lama daily newspaper pakhat chuan he thil chungchang hi diklo takina ziaka an chui zui mek ti hriat masak ni se he thil thlenna Nizamuddin bulloka hian Delhi Mizo Presbyterian Church in khomna a oma chu Lodi Road Centenary Methodist Church ani helai mun le Nizamuddin hi in lat lote ani a hetiang thila lo thlenta ka chuan nisom pali tanga nisom ni pathum march hun sunga helai naya chevel chuinan mobile tower an mangta kha ani a ke ngai po hi nisom panga march khan ka in khoma ka signal po alo mana ka ming po awm ve nge midang in khom ve tho signal man le man lo te po anom nuala video siam tu soi angin soi chu arem lova mundanga tanga in lo muani pon local him thamai ula kha thila wang khan mun then khata mizo chu muslim in khom puina kalanga chuate kan lo ni a hetiang thu thang diklawa hian khongain film shamila hemi signalin aman tamzo khichu abul loka Delhi Mizo Presbyterian Church in khom te atanga aman ani ti kan thetlang donnia tundin huna chuan veila rin lelom Delhi Mizo lama chuan hriat tur la om lova Mizoram atanga muslim ron kal thei tur omang longa event zuya an lo hole huna ma lo la kero kan ti tur ani ome Mizo tan chuan ngai thatlo na tur om hri lova kan thei angin Mizoram chunga mi ten rampo na om te hi min tong trai puya ring lo mi te tan po a lo tong trai zel turin kan so ma cheu aron ti ni hi apoi mo khop maya tichuanin khami chungchang thawa Mizoram police press statement hi longai thavele thungila April ni an ti chu ani a COVID-19 shileng chungchanga Intelligence Bureau atanga confidential document notice state te lo film khur tura ati na khoya mo atanga lo darin notice le Mizoram state chunga thudik lo dar na sa hle a hemi hian mi puite thil tu lova ati chi aina sa ina poi hle ani thilom dan chu hetiang hi ani Andhra Pradesh police ten COVID-19 ve an chuina lama
digital footprint atanga alandanin hedam lo hi Delhi Muslim pol pakhat Tablighi Jamaat khompuya atel ti hriat chu ani a he khompui chungchang le COVID-19 vei mu chu thu te hi thudik ani a he khompui nei na hmun atanga metar jahni somnga atanga zanga area a mobile phone signal omte chu omte chui tower dumping ani in hemi area chunga hian Mizoram mi te phone number po om ni in alang hemi phone number lo lang te be chan hian March ni somthum pakhat sang ni somni khan Facebook group pakhat Zoram Today tia mi pakhat kum somli pasare opa longtlai na thoka Aadhaar card ta longtlai Epic card ta khatla South Aizol chuan hetiang hen thu post asiama Delhi Muslim khompuya Mizoram atanga kal somthum chuangan Delhi Islamic Missionary Movement pol pakhat Tablighi Jamaat khompui na atel te zinga COVID-19 vei mu chuani in mi pakwai nan thi pui to he khompui Mars ni som pathuma tanga som panga chung nei a hian ramdang mi zathum chuang tele India ram state rang atangin an kal khoma he anin khompui na headquarter guest house Markaz Nizamuddin a hian mi sang khat chuang la te chu screening ti ni in Delhi test le tura khung hranan ni Marchak state atangin mi zathuma tanga zali borvel kalve ni a hretani a silchar atang pon mi somvel an kalve in Mizoram atanga kal somthum chuangan heng mi te hi then khat ho mai lovin lazin kual te anom ni in an soi hian khompui na hmun hi kharani ngal bok Mizoram address nei te somthum chuangan ni a pakhati high probability ni thum le aya tam cham ni in Aizol address nei ania adang chu low probability risk ni khat tlozok an ni Aizol district somni panga lunglei pakhat champhai pakhat kolasip pahni serchi pakhat mamit pakhat longtlai pakhat Zoram Today ti in he thu hi chui ngalani a he hi film khurthila in chui zawna mai ani a in khompui a antel veti na anilo Mizoram police na chui chen na list ming langzinga mi somni pasari te chu Mizo ming le Mizoram chung address nei an ni a mi pali chu namdang nan Mizoram chung address nei an ni a mi pakhat chu Mizoram ming state pon address nei ani hemizi nga somthum pakhat te chu chui chena fin fi vek an ni to a Delhi Nizamuddin venga Muslim khompuya hian tuma telan omlova mi pakhat Mizo ming lungle address nei chau hila biak po lawani hemili sa ming lang te hi high probability category a pakhat ti lo adang zong chu low probability category zinga mi ni in helai area huam chunga an mobile kenga an kalmai wanga hemili sta telan ni helistan mingtel an ming atel wang hian ngai that lo na le chiai na tureng ma omlo high probability category mi hi principal accountant general office Mizoram thok thina ni a kumsang ni som pasari khana bang to a tuna hen Lajpat Nagar New Delhi venga chengin a ummeka office kalvel na lama hotspot area hi apal tlang thina Muslim ani lo ti fin fi ani bok he thu dik zik luak ziak du si lawa thu dik chan ve manga mi puitaril ru a lau thon na thalo thlen thei thu ati dar hi thil poi tak ni in dani na phal lo ani awangin kota cognizance lak ani nu in Aizol police station a Aizol PS seen a case number 8189/2020 date for April sang ni somni under section 505 subsection 1 B IPC register ani a ama po man ngalani COVID-19 Srileng hi national disaster India sarkar na punto angin the Disaster Management Act 2005 anga action lak zel turani to a chu wangin he case a po hian DMA section 54 bel ani he ba ka hian thudik lo mi pui ti thlabar theile ti thlabar thei the dar tu case siam sakto te po he DMA 2005 section 54 na hi an case a bel vek ani ang mi puiril ru adik lo zonga hruai thei thudik lo the dar hian ngong thalo takane theya mi puite ti thlabara ti mangang thei thu pos mai lo turin mi puite kan ngen non le a hetiang thudik lo the dar tu hi Mizoram police te chuan chui chuakin an manzel don ani issued by Mizoram Police Media Cell PHQ ti ani a he ba ka hian April ni ruk khanin statement dang press statement dang an nei le a tun hnai March ni somni Marsang ni somni thlatir lama Nizamuddin New Delhi Musalman khompui Tablighi Jamaat Markaz atanga COVID-19 darna saddan chu Mizoram police chuan threngin Mizoram chunga tanga kallanom le omlo ngun takina chui rengani ngun taka chui chena ni nuwa hriat thei china Mizoram atanga kal hi anom lo nge ni a hriat ani a chuti rualin village level task force nen tenen tang kopin COVID-19 kaite Mizoram anlu lo na turin thei top chu me kani
Mizoram Police le Thailam State Assam le Tripura Police te chuan he Muslim khom puya Assam le Tripura State atanga telte chui chu na he ngor takin kan la bei zui zelani film kur thei to pa kan lo in ven lok na konga tan he musulman khom puya tel Mizoram chunga la kanom palani chuan April ni sari sang ni som ni thole ni tlai daruk ma ngein mani omna police station nai bera in report turin Mizoram Police chuan a hriat tirani in report lo te chu khong takin a Disaster Management Act 2005 le Indian Penal Code mangin hremna pe kan ni ang ti in Mizoram Police te chuan in thu chuan siam le bokani hei hi English po in chu ani bokani ole khadi kha Mizoram Police po in an lo chui to dan le thu chuan nei dan te chu alo ni ta a ti chuan in Aizawl Mosque Committee le Mizoram Muslim Welfare Society te po in thu chu siamin Mizoram atanga kalanam lo thu an soya he in khom puina hianin tin tapliki jamaat thi an thlop lo thu an soi bokani tapliki jamaat hi Muslim sa khuwa betu te zinga pol pakhat ani ve mai na langa keini po in tharau bo zong tu te TBZ te le adang te po kan nei ang deuh hian Muslim zong tel na ni lem lo adu apiang tel theina pol pakhat ni in alanga an missionary pol chikhat mani mun thewa nun dan tha kan nun pui the ni ti lam hoi zonga kal deuh an ni ome